Ndumberi gukone kaunti ya Kiambu ni magicakaite ni kiria maugite ni kwagagio ni nugu na iria ikoretwo ikihithukira migunda yao na makiria riri maraikoretwo na mwihoko wa ukorwo makigetha ni maikitie rite na kuri thirikari na makiria kuri ruhonge ruria ruthaitira kana rwa guthaitira nyamu cia githaka uko rugitacukia makinya mbere ya gukorwo magitacukitie makinya ma gucieheria mwena uyu mwandikiteti wa Njiro wa Murioki niwe ukiri na ici makiria. Aikari a ITURA ria Ndumberi kaunti-ini ya Kiambu ni makaete thutha wa Nugu kutharikira na kuthukangia migunda yao. Tuna shida ya ngema, tunaita ngema, sijui jina ingine ya hiyo, inaitwa dhero ama ngema. Inakula mahindi, inakula mananazi, paipai, inakula vitu mingi, inaharibu. Kuringana na Joseph Muraya, uria ni muikari wa ITURA ria Ndumberi, ni ugete uria nugu ici cikorete cikimathumbura na kuria matunda goko cikimathukangia. Riri ni thutha wa maciaro ma irio kwagira, riu makihoya kwehererio nugu ici. Sasa kwa muda fulani tumekuwa tukisumbuliwa na nugu ambazo zinaharibu mazao katika mashamba zetu. Sasa hata matunda kama vile avocado, maembe ikiwa iko na matunda zingine tuseme za aina tofauti zikizipata zinazikula na kuharibu, na sio kula ati yala ya kamaliza, ni kuharibu tu. Sasa inaonekana hiyo ni shida ambayo inaonekana kwa muda huu inaweza sumbua sana, kwa sababu mvua Mungu ametujalia na mvua. Sasa mazao yanaelekea kukomaa, kwa hivyo ingewezekana tuondolee hawa nugu, tungekuwa na furaha. Mwena-ini wake Gakenia Kimani ni ugete muingi ni uratigira nugu ici tondu no citharikire ciana ciao cigithie cukuru. Nake Kimani Sharagu ni okereire na kuga ati muingi no kuoya ikinya ria gucithengia thutha wa kuriboti gwa cifo na gutire ikinya ritacukitio. Ogopa sababu hii ni kitu hawajaona, na kile watafanya ni kuogopa, wataogopa tena, wakati mwingine zaweza kuwa dangerous, kwa hivyo zinaweza attack watoto wetu. Something we call survival for the fittest, and I think we have a better brain than the monkeys, so we are going to deal with them. KWS had better come and deal with these animals. Tumeita provincial administration, and they are not doing anything. Riu ni mahoete thirikari kweheria nugu ici niguo magie magetha mega. Kwa hivyo tunaomba serikali watufanyie lolote ili watuondolee hizi vitu. Ngiribotera Muthingi TV, Njitago wa Njiro wa Murioki.